bušeletše ge o bona mmoledi kgaolo ya pele temana ya kgaolo ya boraro temana ya pele lentšu la modimo le re dilo ka moka di na le lebaka la tšona tšohle di na le nako yeo di e beetšego ke modimo. Motheletše lentšu la modimo le re dilo ka moka di na le lebaka la tšona ebile dilo tše ka moka tše di na le nako yeo modimo a e beilego. Ka mantšu a mangwe lentšu la modimo le le ka gore ruta gore dilo tše ka moka re di bona mo lefaseng di hlaga di na le lebaka leo di swantše gore di hlage ka lona ebile di na le nako yeo di beetšego ke modimo. Ka mantšu a mangwe go raya gore a gona ntho e diragalang mo lefaseng ye e sa diragelego ka lebaka la yona ebile e sa diragele ka nako ye e beilego ke modimo. Se se re ruta ebile se re bula mahlo a gore a gona ntho e diragalang mo lefaseng ye surprise sa modimo ka baka la gore modimo ke yena a beilego nako ya gore di diragale ebile ke yena a di diretše gore di diragale ka nako ya maleba ka nako ya gona. A gona ntho e diragalang modimo a se ba bja lebaka ebile a gona ntho e diragalang ebile modimo a sa itsebe goba ye surprise sa modimo. Ka mantšu a mangwe whatever that is happening mo lefaseng le modimo lentšu la gagwe le re di diragala ka lebaka la gona ebile le ka nako ye e beilego ke modimo. It doesn't matter gore ke ntho e botse goba ke mpe mara modimo o beile nako ya gore di diragale ebile modimo o beile lebaka la di diragale ka lebaka la gona. Ka mantšu a mangwe motheletše ke le ka go tlhalosana ke le ka gore it doesn't matter gore na maemo a bophelo ke ya mafeng re ka no ba re sepela ka maemo a go fapana-fapana re ka no ba re experience mathata ka go fapana re ka no ba re experience lefase ka bophara dilo di diragala ka go fapana mara lentšu la modimo le re dilo tše di diragala ka lebaka la gona ebile le ka nako ye e beetšego ke modimo. Se re fa answer goba karabo go dilo tše di diragalang lefaseng ka bophara. Afrika Borwa eme ka maoto ka baka la bolwetši bo kopana bo botlileng nakong ya jwale bo šoro bo e le gore batho ka moka re dipotšišo motheletše rona bo tšwa kae na why bo tlhasela lefase ka tsela ya makatšang mara e kwa gore modimo o reng lentšu la modimo re dilo di diragala ka lebaka la tšona e re dilo ka moka di na le lebaka la tšona ebile e re tšohle di na le nako ye e beetšego ke modimo. Ka mantšu a mangwe mo lefaseng le re phelang go lona go na le dilo tše modimo a di dumelang go diragala ka nako ya gona e ka ba tše mpe e ka ba tše botse mara modimo o a di dumelela gore di phethagale di phethe toka ya nako ewe ka lebakanyana lana lewe. Motheletše re ka no phela ra ba batho ra phela ra dira dilo ebile re duma dilo ka mokgwelo re di nyaka ka gona mara dilo di ya ka lebaka la gona ebile di beetšwe ke modimo. Re phela mehleng ya bofelo mo e le gore ditiragalo tše dintšhi go ka bana lentšu la modimo bokeng ya kutullo ke ditiragalo tše dintšhi from chapter 12 and chapter 13 ke mo e le gore mpebele e le ka gore hlathollela tša mehleng ya bofelo gore na go tlo diragalang go se dirageng mara ka le Luka le Johana ba di hlalosa dilo tšeo le Matthew ba di hlalosa gore mehleng ya bofelo re tla bona go diragala 1 Peter and 2 Peter o le ka go e hlalosa le yena Petro gore tla ke le botseng tša mehleng ya bofelo go tlo tla baprofeta ba maaka go tlo diragala se wa diragala se dilo tšeo ke tše di boletšweng ge di diragala gare makale ka baka la di boletše gore di etla ge malwetše a e tla hlasela lefase di boletše di etla ga bontše bo etla baprofeta ba maaka di boletše di etla ge le ntše go ba le ditšhišinyego tša lefase dilo tšeo di boletše di diragatše re di bone. A gona ntho e diragalang modimo a seba a e dumelela mo lefaseng ebile a gona ntho e mmakatšang modimo ge e diragala ka baka la dilo tše di re ka moka di na le lebaka la tšona ande nako ye e beilwe ke modimo gore di diragale ka nako yewe mo lefaseng le re phelang go lona. Modimo dutše magodimong o lebeletše lefaseng dilo di a diragala batho re tlhaba sebata kgomo re re yo ebile re a mmitša modimo ka baka la re mmaketše a se setlwaedi gore re kopane le mathata mohuto moso mara modimo o dutše magodimong o lebeletše ka baka la gore dilo tše di na le lebaka la tšona di na le nako ye e beetšego ke modimo. Motheletše ke mo tla kgona go ithuta le mathata o kopana le ona ka ra lapa o le mme o le ntate
a di suppress modimo ka baka la re modimo o tseba lebaka la rena why ka gare ga season e o swantse o experience tsela e so why ka gare ga season e o swantse o re go sepela go nyoge why ka gare ga season e o swantse o re go sepela go theogele lebaka ke ngena modimo o beile nako le lebaka la dilo tse gore di diragale ga gona motho ge modimo a beile nako le lebaka a gona motho lefaseng wa ka kgonang go fetoša maemo a modimo a beileng a gona motho le godimo lefase le ka tlase ga lefase wa ka change ka setup ya modimo gore dilo di phethagale se segolo gore motho a dule tumelong a rapele a itsebe gore dilo tše di na le lebaka la tšona go na le dilo tše dingwe ge re bolela re re dilo tše le goreng ga di fetoge. It's more like it's natural. It's something that cannot be changed. Ke lo tše le goreng di boletšwe a naganena go fetoga e re ke fa motlhala motheletše ge ntše bala lentšu la modimo ge re bala verse number 2 e re go na le nako ya go tswala go na le nako ya go hwa ntho it's natural it's been set by God himself modimo o boletše ka molomo wa gagwe re tla pele botše motho wa tswala ebile motho wa feta diragalo kore ge motho a kgonne go tswala ebile o na le nako ya gore a tla fete mo lefaseng a hlokafale bibele re a hwe ka sepedi sa go re a hlokafale goba a tloge a fete mo lefaseng jwale lentšu la modimo le ra gore dilo tše ke dilo tša go se fetoge a di fetoše ke motho ge e se fela modimo yena ka bo yena a ka di fetoša motho wa belegwa nothing will change that motho wa hlokafala nothing will change that a gona sehlare goba ramahlale wa ka fetoša ntlhago ya gore motho wa belegwa ebile motho wa hlokafala ba ka leka ba dira motho ka metšhini ba dira mmara motho wa bopileng ke modimo wa ba le moya le bitsang a soul and a spirit ka gare ga gage o na le expiry date wa belegwa wa ba le nako le gore nako ya gage ya go feta ya fitlha a feta mo lefaseng lena a gona motho mo lefaseng go bala godimo even an angel ya ka change the setup because e re dilo tše di na le lebaka la gona ebile di beetše nako ke modimo mo lefaseng modimo o setile nako ya gore motho a belegwe a seta le nako ya gore motho a hlokafale ke ka baka le nako tša rena di tshwane motheletše bangwe ba tloga e sa le ele bangwe ba tloga gare bangwe ba tloga šetše legala ba experience tšolla tša bophelo modimo setile nako according to ka mokgwa yena a nyakang ka gona se segolo kore nna le wena a re nyake modimo wa setile nako ye gore nako ya gona ge ye modimo a e setileng a dumetše maemo a fitlha e be gore re gaufi le yena monga ditaba monga bophelo go bohloko jwang ke o kopana le maemo ebile in state ya go ya go modimo wa nyaka gore a go bule mahlo but instead you cry and then wa blame le modimo rena why God why modimo o dumela maemo a e tla ka ra bophelo ba ka why modimo o dumela maemo ma a tsena ka ra lapa la ka why modimo maemo ebile a šikinya lapa la ka go nyaka go le thuba ke ka baka la re dilo tše di setilwe modimo o setile nako ya tšona le lebaka. The problem with us people gore rena batho re dira dilo ka mekgwa ya rena ge maemo a fitlha re sena modimo wa go seta dilo wa tseba maemo le gore a ka go ntšha jwang rena batho ra ragaraga ka matla a rena go nyaka go tšwa goba go nyaka go lwa le maemo mara nna kere gona kere modimo o setile nako se segolo ke gore a re beng kgauswi le modimo wa go seta dilo gore ebe yena re find the strategy to get out because ga a šala di dumelela wa tseba gore re ka di fenya mara di a di fenya rena batho ka baka la eng re gole le monga bophelo re gole le monga nako re gole le monga go tseba yena modimo ka sebele ga lo gole le yena there is no way you can conquer mara ba le hlogonolo ke batho ba batamela modimo ge ba le ka ra mathata ge ba phela le modimo ka dinako ka moka le ga maemo a itla bophelo ba tseba re ba tšhebela ka ke ka baka le Proverbs e bolela e re leina la morena ke sebo se se thata e re baluki ba tšhebela go lona gomme ba phološa mathata a bophelo a gona ngwene šuri ka seke re a tšhebela mara go na le mo re ka tšhebelang gona ge re kopana le mathata a bophelo a gona le go ka leka wa ya kae o ka seke wa tšhaba it doesn't matter gore o motho wa low standard wa middle wa high
standard mathata ga itla tla batho ka moka ka re phela ka la faseng la mathata molwetse ge bo itla ka bokgethe motse ga bokgethe re ka mo ba humile ka mo ke badidi ka mo ke ntlo upstairs ka mo ke mokhuku ge mathata a itla a tsena ka ra lapa le lengwe le le leng go swana le lehungwana sho le itla ga le kgethe metse ga le kgethe ka baka la lehu ga le tšhabe mohumi lehu ga le tšhabe tšhelete lehu ga le tšhabe modidi ga le tšhabe morapedi ga le tšhabeng ge le tsena ka ra lapa le a tsena ge le nako ke nako e fihlile se segolo gore motho ga ithute go gotlakana le modimo wa bophelo gore ka dilo tse di itla le hwetse le gore o na le mo o ka tšhabelang gona nna ke re gona ke re leina la morena ngwaneso ke seo se se thata baloki ba tšhabela go lona ge ba kopana le mathata ba tseba mo ba tšhabelang gona ge manyalo a nyaka go thubega ba tšhabela gona ke dilo tša bophelo di thoma di raragana ba tšhabela gona lebaka ke eng na ke ka baka le gore ba tseba gore dilo tše modimo wa tseba nako le lebaka la gona rena batho re no phela ga re tsebe mara ke modimo fela wa beile nako ya gore na dilo tše di diraga ka nako mang se segolo ke gore tšhabela go yena monga tšotlhe ke yena monga a tsebang tšotlhe ke yena a tseba gore wa o kopana le mathata ke yena a tseba gore na wa dilo tše di tla ka lapeng la gago ke yena a tseba gore na wa o experience mathata ke yena a kgonang go go efoša ka go ntšha ke yena a be le maatla a go go ntšha ke yena a be le di-formula le di-strategy ka moka tša go kgona go go efoša mara batho re tšhabela bathong ba borena batho re tšhabela go ba gore ba rena batho re tšhabela mo bathong and batho se ba tlo se dira ke gore ba tlo tšhaba le wena ba tlo re mo gore ba go tshwara ka letsogo bare instate a re tšhabe ya ba gore a o tsebe gore o tšhabela mohlolo wa gago modimo gona modimo wa phela bana ba modimo ntho nka go botsang yana ke gore modimo a rena ke modimo wa go dula lentšong la gage Jeremiah chapter 1 gore ga bolela verse number 12 ore ke phafogetse go phethagatša lentšu la ka gore ke phafogetse gore lentšu la ka le phethagale o ka e bja ka mogo e bjang ka gona ka mantšu a mongwe ra re modimo o emetse fela go phethagatša sa se boletšeng na ka se phethagatša jang na ge fela rena re dula thetong ya gage ebile re dula lentšung la gage re mo gopotša ka metlha le mabaka re modimo gape wena o sale wa re botša wa re tshepiša ana mare that's it ke nyaka motho wa mohuto wa go nkgopotša se ke leng ka se bonala a dumela modimo a kgona go phethagatša ke maphafogela go phetha lentšu la gage o emetse fela batho ba ba kgonang go mmotša ba re modimo gape wena o boletše mmele wa ka wa lwala ene wena o tshepišitše lentšung la gago gore ka ditshwetša jesu kriste na re fodile moka modimo gape ke kwa pain ka ra mmele wa ka modimo a re that's good this is what I want ke ntho ke nyakang a phafogela go phethagatša toka ya gage a emela batho ge ba lla ba complain ba mo blame ka dilo tše di diragala ka reka modimo a se motho a nyakang go blame modimo o nyaka motho wa go tla go yena ka tumelo that is why lentšu la modimo la re it is impossible to please God without faith e re ga go kgonege gore motho a kgatle modimo ge e se ka tumelo e re mang le mang ya tlang go modimo a tumele gore modimo ke yena modimo wa phela ene modimo ke yena a re watang batho ba e le gore ba mo tshepile modimo ke yena wa fang batho tše botse ka baka la tumelo tša bona ge o dumela go modimo wa se ke wa furafuretša ke maemo wa se ke wa dumela maemo a go shifta tumelong ya gago wa re wa mo tshepile wa mo tshepa ka pelo le ka go botega wa tšea pelo ga le modimo it doesn't matter gore economy yawo it doesn't matter gore ba re corona e fitlhile but now will never shift modimo ke modimo le ga maemo a fetoga you shall see the face of the Lord o tla bona modimo a go direla dimaka o tla bona modimo a phethagatša go ya le ka toko mothele tšena ke re gona ke re a re ntšheng poifo ka ra dipelo tša rena re tsebe gore lentšu la modimo le re dilo tše di na le lebaka la tšona ene di sepela ka nako ye e beilego ke modimo ye e le goreng e ka seke ya fetoga ye e le goreng ga gona motho wa ka e fetošang until modimo yena self a e fetoša se segolo kore rena a re duleng thapelong re rapela in one accord re rapela re botša modimo re modimo wena modimo wa go dira dilo wena modimo wa go hlola dilo wena modimo wa beileng the time ye e tsebang ke wena modimo re a lla re a rapela re re modimo re bone re lebelele ka leitlho la botho Afrika Borwa e eme ka letšhogo ka baka la gore ba wetše ke ke leru le leso modimo ge go le jale re renna modimo re fa bohlale instead ya go lara re why modimo o dumelela malwetše a tla ka monageng ya ga borena batho ba dia jale why modimo o
re dumella this thing e tla ka ra naga ya borena mola naga ya borena e le naga ya borapedi wa e modimo o tšee dilo tša ka kwa nageng ena wa di tliša ka keno. No, there is no time to blame God. This is the time to seek the face of the Lord. Ke nako ya go tsoma sefatlhego sa modimo re le maAforika Borwa re nyaka go tseba rena modimo re fe bohlale gore na ge go le jwale re dira eng ka baka la rena batho ga re tsebe mara modimo wena wa tseba ge go le jwale ke eng ntho re ka e dirang ke eng mo re sentšeng mo re tlhokang go sokologa ke eng ntho e le goreng ya hloka gore ka e dira modimo gore re bone re efogile mathata a bophelo mathata a lefasele ke ntho e motho mang le mang a swantšeng a e dira go tsoma sefatlhego sa modimo go nyaka go tseba rena modimo o reng ka wena o le ka gara tsela yeowe ge o wela ke leru le leso na modimo ge go le jwale ke eng ntho e ke e dirile goba ke eng ntho e swantse gore ke e dire gore ke efoge se ke kopana le sona ke ka baka leo motho wa mohuta owe lentswe la modimo le kgonang go mo kgothatsa a kgothatsega ke mo tla kgona go lemoga gore ka nnete bagolofedi ba morena modimo ba fa maatla maswa na ge bibele e bolela jwale e ra gore na e no ra gore ge o kopana le maemo goba mathata a bophelo goba tše boima tše di welang bophelo ba gago ba lapa la gago o kgona go lemoga gore a di go robega mmoko fo nakwana mara ka morago wa tlala mafolofolo wa tšea ka ena ge o nyaka go tseba gore modimo na mathata a e reng a tlile bophelong baka modimo o kgona go go fa bohlale a go tulela dilo gore tseba ngwana ka gore dilo tše di tsamaya ka tsela ye ngwana sa gago gore e thekge ka nna mong a bophelo ke di dumelela gore di fitlhe ka ra bophelo ba gago ka baka la gore di serve purpose ke di diragala gore di tle ka ra bophelo ba gago ka baka la gore di go isa somewhere ke ka baka leo Paulos ga e bolela bukeng ya Baroma chapter 8 verse 28 o re tla ke le botseng go dilo tšetše ka moka bana bešo di re isa go botse go ba rata modimo ka baka le lengwe motho ge a rata modimo mathata a tla a mo wela godimo Satan ya celebrate le madimone mmušong wa lefifi ba bethe matsogo ba re mo swere re mo topile a gona mo a ka yang gona ya ba a ba tsebo re modimo o di dumeletše gore di tle ke nako ya gona ye betšego ke modimo lefaseng ba sa tsebo gore it's a trap ya gore ba tla ba kgone go ba disposed ba sa tsebo gore Satan o nkatla ka gore nako mo lengwe ga a dira ntho bethe matsogo wa thagala a sa tsebe gore go bana ba modimo ntho tšeo ga di bereke modimo wa di dumelela for the setup gore a kgone go go phagamiša le mo le le bitseng modimo go dumela maemo gore a tle ka ra lapa goba a tle ka ra bophelo goba mošomong wa gagwe a sa tsebe gore it's a setup go modimo gore a kgone go go phagamiša go iše le mo le lengwe ngwana modimo re ko go botše dilo tše di a tla ka baka la ke nako ye modimo a e beilego ke lebaka la tšona because modimo wa tseba gore na ka moraga lebaka ka moraga nako o iša kae there are some of the things in our life tše lore God allows gore di tla ka ra bophelo di kgone gore iša mafulong a matala ke ka baka la Paulos ga e tlatsela o re bana bešo se ke seleng ka se lemoga ke gore dilo tše ka moka tše di tlang ka ra maphelo a rena it doesn't matter gore o morapedi it doesn't matter gore motho wa mohuta maemo a bophelo a tla ka ra bophelo mara ga a tlile go dula a tlela go iša go go botse ke mo re yang gona ke re ka baka la eng ngwana ešo ke re ke le ka go tlhalosetse gore o se ke be wa tšhoga go kopana le maemo o se ke ba re go kopana le maemo wa thuthumela sa gago e thege ka morena o re modimo wa tseba ene modimo go ne mo a nkiša go gona batho ba bantši re a rapela mara ge re kopana le mathata re thoma go tšhoga ra boela morago but this is not the time to go back nna ke re gona ke re move forward tšwela pele ka leeto o etse tafita o tšwela pele ka leeto o sware o re ga gona mo ke yang gona le ge nka sepela molapong wa moriti wa lefu le ge nka sepela ngwanešo ka ga molapo wa moriti wa lefu ga ke boefe bobe ka baka la re ke a tseba gore morena o na le nna o sepela le nna o robala le nna o hlwa le nna gotlhe mo ke yang gona o gona o ntišitše ka metlhalo mabaka ge ke bona ke maru a maso a ke kgathale ke a tsare modimo o gona ene modimo o sepela le nna ge batho ba mbeba ba nrejecta but I know gore modimo o gona o ntshwere ka letso gore ngwanešo a re ye pele mo ke yang gona o sekebe wa ema ngwanešo ka baka la maemo o sekebe wa staka ka baka la mathata o kopana le ona ke transporto ya go iša mo wena o nyakang go ya gona modimo o gona ene modimo wa phela ke transporto ya go tšea
from one level to another. Modimo o šomiša maemo a bophelo gore betla gore re šale re phadima. Modimo o šomiša maemo a bophelo gore šapana gore re šale gore re bogale. That is why motho ga a kopana le mathata motšhaba o se ka bo wa monyatša. That is why ge motho Allah a ntše a e fase e le go botša mathata a bophelo a tla go ruta go ikokobetša. Mathata a bophelo a tla go ruta thapelo yo sanka o e rapela. Ge motho a le ka ra mathata motšhabe kudu o tsore motho o rapela kudu o dumela kudu o phuša kudu gore dilo di dira ka bophelo ba gage. That is why when you see your brother a le fase a kopane le maemo a le depressed and oppressed, never despise that person because you don't know in a secret wala o khona mo re modimo ke ka ra maemo ke nya go tswa ke ka baka le o se ka bo wa nyatša motho wa maemo fase. Always honor each and every person in spite ya rena o ka ra maemo mohuta makana. You don't know their secret. Ga o tsona ke ba le sephiri le morena ba le makuntu wa botša modimo. Wena you are lucky because you are in a comfort zone. Go rapela no tša 5 minutes a modimo ke ka baka le mpona ke ka na mogone ke na maloba ke na mabane amen. But you don't know the secret. Or there are people by the they are pushing and praying for things to happen in their lives. Ke ka baka la motšheletše ke re gona kere ga mathata a bophelo a etla modimo wa dumelela gore a fitlhe ka ra maphelo a rena a re betla re šale re phadima re le bogale. Ntho nngwe le nngwe motšheletše ka e fitlha ka ra bophelo e go ruta gore o thoma go nyaka sefatlhego sa modimo. O nyaka gore modimo nna ke lapišitše ke go ema ka tsela ye ke nyaka go fetoga. O thoma go tsoma modimo ka tsela o ka nyakang ka yona wa setša di-scripta wa bala pele wa rapela wa ikona dijo wa nyaka modimo a re modimo ke nna yo ke lapišitše ke maemo. O tla bona motho wa gona ga ya go tswa o tswa ka phadima ka baka la gore thapelo e tla go betla. Thapelo e tla go betla e tla go shapana kore e tla go dira gore o be gabotse. Thapelo e tla go betla ngwaneso go tsoma mmušo wa modimo a go bonolo mara o tswa o phadima. Batho ba ba mmakala rena ke ono la re mo tseba gona modimo tla go direla dimmaka ngwaneso. Se segolo kere o sekebe wa kgaotša go rapela ge o kopana le maemo rapela le go le ka re comfort zone nna ke re gona kere o sekebe wa kgaotša. Continue to pray, continue to seek the face of the Lord. Nyaka modimo nyaka go tseba nna modimo ge go le jona nna ke swantše ke direng wa dešo nna re go botse go na le dilo tše dingwe tše le goreng more especially o le motswadi na I pray gore go o le motswadi modimo go file responsibility engwe kgolo-kolo. That's the time o le gore swantše gore o rapele bana ba gago o rapele lapa la gago o tsome modimo ka tsela e makatša le bana ba gage bantši ba etswa tseleng ba ya gakala mara ya ba gore wena you are busy praying for them so that even when they meet some other challenges of life they know where to run to. Ba tseba gore papa ba mama nthutile gore ge re kopana le maemo ka magae ka more seba modimo ya phelang ba tseba mo ba tšhabelang gona. It doesn't matter na ba dirang batho they know gore source ya ka ra lapa la gešo ke modimo. Nna ke re gona kere ruta bana ba gago gore ba tsebe gore ge re kopana le maemo modimo ke morahe Jesu ke morahena ge bantši ba sepela baemo ba yang gona ka baka la gore bana ke bana o ka no se ba kgone wa se ba thibi mara ba fe modimo o re modimo bana ba ka ba saya maithabišong gana mo ba yang gona ba boloke o no makala ba e foga. One day they will remember ba re mama o ile a nthuta ntho ntate o ile a nthuta ntho a mpotsa re ka molapelle ge re kopana le tše re tšhabela go modimo o ba ruta the foundation ya ka ra lapa gore bana ba ka mo re tshepile modimo nna le balapa la ka re tla tlhankela morena and nthowe e botlhokwa kudu. Motheletše a e sa le nako ya go boifa a e sa le nako ya gore ge re kopana le mathata ra tšhaba ga e sa le nako ya gore ge re kopana le dilo ra lla ga e sa le nako ya gore dilo ge di rirega ra tšhoga ra ipotšišana gore modimo a di dumelela. Batho ba bangwe they tend to think gore ge ba kopana le mathata gore modimo o ba lahlile ge ba kopana le malwetše le tše ba kopana le tšona gore a re modimo ga a sa na nako le nao. No, ye wicked voice from the devil a bona nthowe lentšu la modimo le re even le go phela o ntse o rapela o tshepa modimo you still gonna meet the challenges of life. Lentšu la modimo go lebala bukeng yana ya mmoledi e tloga tlhalosa gabotse gore dilo tše ka moka tše chapter 5 from verse chapter 9 I think e re dilo tše ka moka tše di tlhagela batho go tshwana e re ga gona ntho e ntshwa e tlhagelang motho dilo ka moka di re tlhagela the same ka baka la gore re phela ka tlase ga letšatši e re ke e nyaka motheletše ke go balele yona mmoledi if e ke gopola gabotse ke chapter 5 or chapter 9 e di dilo tše ka moka di diragala go swana go batho ka moka mo lefaseng. Ke tla e humana
Yeah. Moledi chapter 9 from verse number 2. Ere, ke le fela ka ge ka moka ba tlhegelwa ke tše di swanago. Moloki le yo kgopo yo a dirago tše botse le yo a dirago bobe, mohlweki le sego mohlweki, moiša sehlabelo le a sa išego sehlabelo, se se hlagelwago moloki le modiradibe se a mo hlagela. Wa go ikana o tlhagelwa se se hlagelwago wa go šia go ikana. Motheletši, dilo tše di re hlagela go tshwana. Lefase le re phelang go lona re phela lefase le lore re experienca dilo tša go tshwana. E re ke fa mohlala motheletši, o morapedi wa rapela, you are unemployed. Go na le motho wa modiradibe le le yena o unemployed, o e le goreng a na nako le modimo o direla tša boithatelo le a tshwana, re no tshwana, re tlhagela ke tša go tshwana. This world e re offera the same thing, e re fa dilo tša go tshwana. O opa ke hlogo o le morapedi le motho wa mongwe le goreng a tsebe le thapelo le tatešo mo godimo, hlogo e sa le morama, the same headache ye go opang e sa le the same headache ye go opa motho wa mongwe, e re dilo tše di re tlhagela go tshwana, mara go na le phapano. Tafita ke ra Pauloso re ga e bolela o re tla ke le botšeng, moledi o le boditše a re dilo tše di re tlhagela go tshwana. Ke nnete, mara nna e re ke le botšeng, e re dilo tše go ba ba ratago modimo di ba išago go botse. A re ga bolela go Roma chapter 8 verse number 37, a re tla ke le botšeng go dilo tše ka moka tše e re rena re šetše re fentše moka ka yo a re ratilego. Re ka no ba re hlakela ke tša go swana le batho ba lefase, mara phapano ke gore rena le wo a re fenyetšang ge re kopana le tšona, re na le wo a re lwelang ge re tlhagela ke dilo, re na le wo a re thušago ge re wela ka gara meleko le mathata. Re no wela fela batho ba lefase dilo di a kwa, re kopana le tšona, re kopana le diheteke, re kopana le malwetše le mathata a go tshwana le di-unemployment le tšana tše re tla ba re kopana le tšona, mara phapano ke e teko gore rena re na le molwedi, motho wa re reng ge re kopana le tšona ra tšhabela gona gomme a re phološa ke Jesu Kriste. Re ka no ba re kopana le mathata a go swana, mara re hlole go swana ka rena ga re itlholele, re na le mofenyetši, re na le mohloledi, re na le molwedi, re na le mošireletši, re na le tše ka moka modimo ke yena, re na le mohumotši ge re lla, re na le tše ka moka motheeletši o gona morena o rena re tšhabelang go yena. Mara ba lefase ba lwa le yena ka difeisi, ba leka go ka itwela, mara ba feletša le gore it's over ka maphelo a bona. Go na le batho ba bantši ke kgale ba elwa dintwa ba fenywa ka baka la gore ba lwa dilo ka bobona. Go na le dilo tše dingwengwane šo ke tša semoya o ka seke wa di kgona ka senama, mara o gona modimo wa moya. Lentšu la modimo le reng na le re morena ke moya, mo a dulang gona ke mo go ba go le khunologo, ke mo go ba go le khutšo, ke mo go ba le phomolo, ke mo go ba le phodišo. Mo modimo a dulang gona ke kaena, mmele ya rena ke tempele ya moya o halalelang, ke mo modimo a swantšwe a dule gona. E re ge modimo a tsena a dula, e re go ba le phomolo, o hwetša o tshwentše ke tša lefase o lla, ba go robile pele, o hwetša le gore ka nnete o tlogetše ke molekane wa gago, o hwetša le gore ba go kubile mošomong a ntse o re fe bana ba lapa la gago eng, o hwetša le gore o rathakane dilo di tlhakatlhakane, o bo o iphile tša lefase di go robile, a go sa le motho wa go tšea serious. Lentšu la modimo le reng morena ke moya, immediately mo mmema ka gara bophelo o a theoga, a tsena ka gara bophelo bjale ka moya, a hwetša dilo di rarakane di šara kare, a thoma go di bea ka ota, ba thoma go bona phuthologo, o thoma go ba motho, ba thoma go hlompha jale ka motho, ba be ba go nyetša, ba thoma go bona something new about your life. That is why Pauloso a e bolela bokeng ya bakurante gore go jwale bana bešo ga motho a le go Kriste e ba sebopuwa se seswa, ba mo tseba ka tša kgale mara ga ba tsebo gore ka re ga bophelo ka ra moya wa kgale o hwile gomme wa tswetšeng ko moswa ga a phira batho ba sa mo lebelela ba re warrior mo tseba gore o ile a ya toronkong a katile ke sekata wane, goba o ile a ya toronkong a bolaile motho goba a utswitše goba ke seropere goba ke mohlomongwe whatever yo ka e bolelang ka yona, ba sa go lebelela physically, ba ba šupa mediro ya gago ya kgale, ga ba tsebe gore yone new person o hwetše go Kriste. Kriste a go tsoša jwale ka motho wo motšha, a go lebalela sa ba di gopola gore kana o ile wa di dira, batho re tla no fela re go lebelela re gopola ebile re go batamela re go fa timing, but they don't know gore you are a new creature. E re go jwale ge motho a le go Kriste e ba sebopuwa se seswa, dilo tšela tša kgale di a feta,
tse di thomang ke tse diswa o thoma a new journey le morena Jesu ba go tseba o le motho wa gore ka disontaga o tlhobana o di ya di-washene mara ba thoma go bona ka disontaga o thoma go apara gabotse o tšea handbag ya gago lokela bible gore nna bjale ke ya kerekeng ke motho wa moswa wa kreste owe ba go thoma gare ga beke o le motho wa masebo gore o tsoga e tla ba sale o ema ka terata mara ba makala matšatši makhelole ba go gola ba mamakhiwe gape ke go sweretse ditaba tla okwe ba makala go e tša o swere pebele gore tlakeng ke ditaba tša mohutama nako go sweretse taba tša go feta tšo ntshwaretseng tona ne o tseba gore go ile go ba le monna sefapano wa kgona go tšhetšha bophelo ba motho na ba rena makinako go tseboloso go diregang ka wena they don't know gore you met Christ and now you are a new person ke motho o motšha o wa leng go kreste e diragala fela ge o ka ikana wa mo memakara bophelo ba gago a ka go fetoša le wena a ka go fetoša le wena ngwanešo Jesu Kriste o a fetoša a o fetoše ke kereke a o fetoše ke moruti o fetoša ke Jesu it doesn't matter the church you attend o ka no ba tsena kereke kgolo e le gore batho ba e respecta o ka no ba tsena kereke e le gore moruti gona ba re o rera gampe go ba o dira metlholo e megolo mara it doesn't matter the miracle the fact ya re o ka re atmosphere a o re wa bona se segolo kore ikane o tsebe gore Jesu Kriste ke yena morena ga a tsena ka ra bophelo ba motho ke yena a dirang diphetogo o ka no tsena kerekeng ye kuti mara wa sebe kuti ka baka la re it's not the church that will make you good ke morena Jesu a reng ga a tsena ka ra bophelo ba motho a mo fetoša motho a thoma ba motho wa lokileng a ra lokafatša ke mediro ya rena ga ra lokafatša ke dikereke tše di re tsena re lokafaditše ka Jesu Kriste lentswe la modimo le re ba loki ka Jesu rena ga re kgone go itokafatša ka baka la re tswetšwe ka sebe mara Jesu ga a thoma a tsene ka ra bophelo ba motho wa fetoga a thoma go ba moloki modimo ga ra ga mo lebelela bona ngwana wa gago ya kgathotšeng ka madi a re jale go like this is my dear child ke ngwana wa ka wa kgathotšeng ka madi a lebala le dilo ka moka tše o ileng wa di dira ke tuka nthowe ngwanešo nna ke re gwana ke re morena Jesu Kriste wa go mema dilo tše ke di bolelang ngwanešo ka seke wa di experience until o kopana le yena re lapišitše go compromise goba batho ba go pretenda nna ke go botša ka Jesu ke re tla ke go botše Jesu wa fetoša Jesu a ka go fa ntongwe le ngwe o e tlhokang ka ra bophelo ba o hloka khutšo o a lla bošego le mosegare o gona modimo wa khutšo batho ba ka no go humotša fa nakwana mara e ba tlogate o tlo no šalaolla mara modimo gona le gore a ka go embrace go ya go ile a di ka go beile lefele a go embrace tše gore a go phathagetse bošego le mosegare a di ka go humotša ke modimo wa go se re tlogele o di ka le gona ka mehla le mabaka batho re ba le wena nakonyana mara ka moragonyana re a sepela wa no šala bothata bo sa no tšwela pele bo go rweši bo go apere godimo ga tlhogo mara modimo ke bolelang ka yena ko e le goreng o embrace go ya go ile o di ka a le gona re ngwane šegomola ke gona ke na le wena o di ka le gona go gomoša go konkuretša re ngwana I'm here. I know what you're going through, but I'm here. Don't think I'm not there. I'm here. They don't know. O go motšha ka metlhala mabaka ke Jesu Kriste ka sebele ngwanešo o ka no bolla everyday o galla ka baka la ntho ileng ya go tlhagela bophelong ba gago mara nna ke re wena kere o sekebe wa tšhabela go batho tšhabela go morena o gona modimo wa ka go embraceang o gona modimo wa ka go humotšang o le goreng bošego go robala o gona mosegare go sepela o gona ga go latlhe ga go tlogele o di ka le gona o tseba so sepelang ka ra sona ga e tla o tšela o tla ka go nyaka go phetša mo go be le mašoba ka ra pelo ya gago go roba ka no o tšwela phetša ka ra moya ga gago go kgegile dilo di senyegile batho ba go tlhakatlhakantšitše wa tšwela phetša wa thoma go bonala o le motho mo different wa ba lebala ka dilo tše le tša go tlhakela wa re go gopola ka tšona wa smile instead ya go lla wa re nkile ka twa kua mara mamtlha ke a leboga ka baka la re modimo ntše re mo ankišefa ke ka baka la baopedi mang ba re gore tšego a re bea ma re tloša madiša kua ke ngena ke maemo a bophelo ge Jesu Kriste a go elevator in some stages ke ga modimo a go ntšha ka ra maemo a go sepetša ka ra di-stage tša bophelo wa makala o smile mara go sena nto o ka smileang ka yona ba go botše banna kgale wa ona o di ka o thakgatše maretse ba mathata gago wa re nna tla ka le botšheng o gona modimo wa go nkhomotša ka ra bophelo baka ba re no mona re a tseba gore modimo le rena re a morata mara why wa re no tla ka le botšheng o gona modimo wa go mphomola modimo ke modimo wa tlheng le pelo yaka o ka gare ga bophelo baka o nkhomotša ka metlha le mabaka
batho le ikile mara la paletšo mara o gona modimo o ka ba botša ka yena re modimo wa kgona ke ka baka la re o tla ba mo experience tše ka ra bophelo ba gago ngwane šwi nako ya ka ya go bolela taba tše e fedile nna ke re bona ke re gona mo leng gona ke ile re rapela le wena re bolela ka modimo wa go kgona re bolela ka mofenya re bolela ka modimo wa go hlolela modimo le goreng o tseba dinako le mabaka a dilo gore di phethagale o e le goreng ke re lela go yena wa re kwa ena a kgona go kitimišetša gore araba ke modimo le goreng ge re mo gwelela ka emergency call ya go bitša leina la Morena Jesu ke ka baka le reng re tla le bitša leina le gomme matolo ka moka khunama ge o no thoma mo mentiona o go attenda ka jwako le baka ke ngena ke leina la emergency le gore ge re le bitša le godimo le a ema la nyaka go rona somebody's calling this name a re nyaka go bona na bothata ke eng e ka ba le gore wa re tumiša go bola ka ra di runa ba thoma go attenda within a second or a milliseconds modimo wa šitša fitlhile a nyaka go bona ngwana ka bothata ke eng ke leina la ka godimo ga maina ka moka a se leina la batho ke leina le le Morena Jesu a lefilong ka borena gore le buše le godimo le lefase le ka tlase ga lefase le go le bitša even le dilo tše re reng ga di phele di kgona go kwa gore go bitšwa leina la ka godimo ga maina ka moka ke ile rapela le batho motheeletše gona mo leng gona o mametše o theeleditše wa kwa gore molaetša o rerilwe ke rata go rapela le wena gona mo leng gona motheeletše wa re Morena Jesu ke a monyaka mathobela lo tšo di bolelang ke kgale ke sepela ka ra maemo mara ke ya kwa re ke a hlolega ke lekile go lwa le dilo ka mokgwa nna nka kgonang ka gona mara ke a bona gore ke a palelwa motheeletše modimo gona a ka go fa bophelo o le gona gore mathobela o boletše le bophelo baka mphe Morena Jesu o bolelang ka yena ke a mo hloka mohlomong ke kgale o ikwa melaetša rero bara o a kwa re pelong ya gago o hloka modimo o hloka Jesu a ka tsena ka ra bophelo ba gago gona mo leng gona nna ke re gona ke re phagamiša matsogo a gago ke ile rapela le wena ke thapelo ye re šetse re e tlwaetše mara re ko botse se kwa ba wa e tlwaela ka baka la re e bohlokwa ke yone le re dira e bula mojako wa pelo ya gago Jesu a kgona go tsena a dula le wena a ka se ka tsena o swanka mo mema modimo a rena se modimo wa legodi wa tsena ka ra ngwako wa motho a se a memiwa ngwako wa gago le go mmele wa gago o swantse mo mmema gore Jesu tsena ka ra bophelo baka yena o eme mojako o re ke eme mojako wa pelo ya gago ke a kokota ge wena o ka se bule a ka se tsene Satane ntwa e dirang gore yena ke legodi ga e tla go utswa go fetšiša le go bolaya ntwa e dirang gore o a pray go no makala dilo tše dingwe di thoma o dira ka bophelo ba wa putsana a sanka ka di mema mara di a diragala why is because ke mmereko wa gago ga a tsena ga a kokoti o a phušula a tsena o tsena ka mejako e ka moka mo a ka kgonang go processa bophelo ba gago mara Jesu Kriste o re nna ke eme mojako ke a kokota I cannot enter until wena o tumela ke tsena ka ra pelo ya gago nka se ke ka tsena until wena o re come in ke ka baka le ngwane šwi ka ratang go rapela le wena thapelo ya ke thapelo ya go mo tumela gore a tsene ka ra bophelo ba gago molaetša go rera ke Morena Jesu re ke a kokota ngwanešo bula pelo ya gago ke kgona go tsena se segolo kore wena bula pelo o re Jesu tsena ka ra bophelo baka ga tsena o kgona go dula le wena tlhalo wena lalala le wena ke Morena Jesu ka sebele ke no rapela le batho ba ba reng re rata go mo dumella tsena ka ra dipelo tša rena mathobela rapela le rena re a monyaka Jesu ga tsene re a mo hloka ka gale re phela re tlaišega dilo di re fetile di-opportunity di fetile re lemogile gore mo re leng gona we have been delayed because we have missed that opportunity but nna ke re gona o gona modimo wa second chance mamotlha o ka mo tšea bophelo ba fetoga ge ke bolela ka go fetoga ke bolele o ka gore o tla huma ngwanešo no ke bolela ka gore o gona modimo wa tseba ditlhoko tša pelo ya gago a ka go fa bophelo wa thoma go tšhentšha wa no makala o sa šomara o phela ka khutšo wa makala o hloka mošomo wa go fa mošomo ke dilo tše dintši o tla go fa go ya le ka ditlhoko tša pelo ya gago go tseba yena ntho go le gore mo mmeme ka ra bophelo ba gago ke ile rapela phagamiša matsogo a molong gona o ntšhela morago ka thapelo e re Morena Jesu ke kwele lentšu la gago ke a le amogela ka ra bophelo baka Morena Jesu ke a go amogela jwale ka morena le mophološi wa bophelo baka go tloga le kgono le ngwala leina laka bukeng ya bophelo o le phumule ka ra buka ya lefu ke phološitšwe ke ngwana wa modimo ka Jesu Kriste gae ke le godimong amen.